General Sakankwasa omutura wa Buyanja Kizoba omu district ya Bushenyi waferirwiba nagira ngu abe yatandika kwombeka ekyombeko ky'okutahiza eka ye bitabiina zibizire batahire enju y'efakazi egi eyabire yayombeka niko kugishenyagura yoona bakagitisha butaka. Enju mbire nagisyaho orupureti hati nkiine kasente koona ak'okubasa kwongeramu ngu ngake ntandike kwombeka. Mbwenu ninshaba gavumenti kwenyamba ekije kataho omu nshonga zangye. Okurugira aha fakazi egi bamwe abeeka abaramu nyinazaara abaramu n'abaramukazi bakatandika kwenda kumubinga kwiha omushaija we yafa kandi nateekateeka ngu nibo bari enyuma y'ekikorwa eki. Hakija habaho obutikirizingana omushaija wangye yahiza kufa bayenda ngu bambinge ngu baze omu bibanja kwonka nanga nagumisiriza mbwenu ahimbire natandika kwombeka banga bantiinatinisa eki twabaire twahika barikumugira ngu tashemereire kwombeka tutabanze tukikirizangana naye ninteekateeka ngu akija yaronda bagishenyanyanye ngu ansibeho omushango nshashure ebibe byagizire byagenze nanye niko kunteekateeka ngu niwe yashenyire arikwenda nsibeho omushango nkahati ogungizire ogundiho kandi ntaguguma. Ward Chairman LC1 nagira ngu abeeka egi bakangira kimwe kumuhika ngu kandi obwa hati nawe batandikire kumusibaho amatu g'embuzi. Nkabashabire ngo hati umuntu bagamba nani hati umuntu utagamba nawe nimwe kumugana kamuramutse kanyisize naye hati niza kunani manyu hati ndiyo muzugu wako avuko hati yo hati bantiro ngo nikwano mukazi nikwano mukamwana wo hati icyo no jangu nkaje umuntu nashishimye efakazi egi nejya ngu neetinisirezibwa munonga abeeka ngu kandi eine okutina kwingi. Ekindi abimukuteekateekaho n'abafamire nka muramukazi wangye Roseti na Manuel ab'okuba benakira kwija ahindi antinatinisa ngu naza kunyita Gashaka Onesmus Ndianaba.